Pasang? Siyak ni ina, madam. Panagkunam ka diket kabailam ti trabaho ditoy. Owen, madam. Ada ka diti experience mo? Awan pa'y ma'am ngam willing to learn mo't kit di. Nasayat mo't nga rod no kasta. Okay, mabalin mo ti mangrugi inton bigat. Agyaman ako unay, madam. Alaam to kan ni manang kora ti uniform mo. Mangtidak mo't laang iti booklet kan ka. Naska nabasaam, tapno ambom ti araramidam ditoy. Nadya kaya ti trabahadora sa doon. Nawatam. When, Madam Gigi. Kumusta ti interview, Ina? Nasayat mo't manang Cora. Apay nga ron kasla di ka makaisem. Awan mo't manang. Mabalin ka di nga alaag ti uniform ko. Tikunan ni Madam Gigi kat alaag kanuken ka manang. Ay, uwan. Ada iti locker. Susim. Kaano ka amang rugi? Intong bigat manang. Sa paam ti umaya, tapno saan ama kaungat ni Madam Gigi kan ka. Istrikto nga min ni Madam iti oras. Saan Anya nga oras si trabaho maya? Alas 7, tatang. Ngam naskan ka no masapaak. Ta istrikto ka no ti Madam Mi. Kasta ya. Wen tatang. Ure, makaturturo kay ti trabaho. Nukas jay amanggag mo ti boses na. Ay kat, makariing ka tatang. Iso siguro mati kinatao na anak ko. Daimbag man, tamayat kag trabaho nga ora istrikto tibos mo. Wen tawan mo ti pagpilyak tatang. Ipadas ko lata Kat no saan kami nga agklik iti dayta abos madam. O di agresign nak to. O sige. Awan tinakas na no, ipadas mo anak ko. Aramidem ti kabailam, tapno maayatan tibos mo kin ka. Si kagayam ti baro nga kasyer. Wen manong Jaco. May bagay lao na king katinagan mo nga ina. Ay nawawa. Agsubli ka kit di ti trabaho manong. Amangan no makita na kan ni boss madam. Kat makaunget. Awan ti pagdanagam. Tawan ni Boss Madam Gigi. At dati na panan na. Anya? Awan ti stricto bus tayo. Isa mabaling nga aramidan tayo ti kayat tayo. Ngam, makaunget na sigurado ni madam Saan to mapasamak dahi ta? No saan na amaamuan? Di ba ne? Tanood da ni boss. Napartak mat tigaraw tayo. Itatawan, medyo ginanatay mat basita. Saan tayo magpalugyan niya? Among kadiina? Ti, anya, Jaco? Kanay na pagsasawan ni Madam Tisigot akasiridi. Iso ang nag-resign siya. Wala, mang rugi ka man na manong Jaco. Kaslapot-put nganak mo. Ay nawa, saan ka but-but nga? Ibagbakak lang tipod no. Di na kami naunusan ti ugali ni Boss Mada. Oras siyak tubay. Tiyak maawatan ti ugali dahi taabos tayo. Saan mo't siguro nga agunget no awan ti makagapo manong Jaco. Hadda manuno saan? Agungat lataray ta. Amom ka di? Ano kasta bad trip? Kit dagiti empleyado na ti pangipapasan na. Unak nga ron. Nung makabiro ka kiti sa bala pagtrabahuak. Talagang agrisay na amat lang dito. Kumusta ti trabaho, Ina? Ay nawaw. Da kayo mo't gayam, madam. Kasla nakigtot ka mo't. Apay ka di. Okay lang, madam. Anyang aminan ti bagayo? Saan ka kadi marigatan iti trabaho? Saan mo't anarigat ti trabaho, Madam Gigi? Sigurado ka Tanu di mo kabailan, mabalin mo ti agsapol iti sabali a pagtrabahoam. Sanak mo tamarigatan, madam. Kinapudno na. Ma-enjoy ko unay ti trabaho kita.
Nasayaat mo't nga rod no kasta. Tapno maaramid mo ang nasayaat dagiti rumbeng nga aramidom ditoy. Uwan, madam. Ornosom talistaan mo. Oh. Bilangan mo't laeng no mano ti collection, taited mo kanyak, sakbay nga agalas 5. Sigurado makompleto ti kwarta. Jak kayat ako kupitan na. Uwan. Uwan, madam. Kumusta man ti trabaho, ina? Tunggal agsaon ni boss, madam. Madandanagan Mia. Oh, apay ang madanagan ka. Ungungtan na kakadi? Saan, mat? Ngam no kasta nga agsasao. Madlaw nga istrikto, beshi. Saan pa nga umisam? Agbutang ka talaga no manggag mo ti boses na. Ano sampay, Beshi? Mayroong kanto ka di. Amom ka di itay, beshi. Inungtan naman ng timay sa akatrabawak. No pampanunutek. Kas napud no ti ibagbaga ti daduma akatrabawak. Nga uray awan ti makagapu kat agong unget latan. E ti anya ka no ang makagapu ngay nung tan na ti katrabahuan, Beshi. Day tati ka mo. Taadayuak, idi madamang agong unget ni madam. Isu atsak na awatan timbagana. Oh, matlagay ang Beshi. Sigurado nga da makagapu. Awan mat siguro ti tao nga agunget no awan mat ti makagapu. Oh, apay anala daw kasi ka Jaco. Natrapi ka kami, anang kora. Sapay na sapa simmang pad ni boss madam. Ay nawaw, no kasta. At dagaya mo ni Madam GJ ito opisina na. Wen, itaypay. Asos. Kasano pa yan dayta? Ay kat isaganam tilapayag mo ah. No apay nga min anala daw ka ah. Traffic nga road. Agpalawag kanto ka ni Madam Gigi. Sigurado amakangag kamanan kan kwa na. Iso nga do tag resign. Ta stricto launay dayta ang Madam GJ. Sa nga pulo lang ang minuto manadaw ka. Agungitan. Oray 1 minute laang dayta. Big deal kan ni boss Madam Jaco. Sigakit di mat. Manon abulan mo dito yung kasta kalata. Apay anala daw ka man den sika, Jaco. Traffic namin, Madam. Basol nga rod ti traffic. Saan ma, Madam? No amo ma-traffic, agreeing ka na sapsapa. Jak kaya ti kasta pa nagrasrason mo ha? Traffic pa ilaang matipabasulam, iti kina-irresponsablem. Pasensya kayo, Madam. Saan na maulit? Kasta ka na yun ti ibagbagam. Sana na maulit. Ngam! Kalpasan ti manong nga aldaw, maulit tumanan. Madam. Last warning mo dayto yan. Ah, Agsubli ka ni ti trabahom, taado ti orders ita. Jak kayat nga cellphone ka, kabayatan ti panagtrabahom. Naladaw ka lang nga ruden? Wala. No oras ti trabaho, agtrabaho kayo. Nalawa. Ay nawaw. Awat ti rumba nga pagdanagam. Basta aramidam ti papaaramid ni madam tapno saan ka maungtan. Amom, 10 minutes laang analadaw ni Jaco. Ngam kasta unay nga unget ni boss madam. Kasano? Katkasla awan mat manaknakam day jay adya ko ading ko. Nabayagan ditoy. Ngam kasta pay laang ti aramid na. Inton maungtan agrire. Ibaga na anak kaung-ungat ni madam uray basol naman. Kasanon no, siyak ti sumaruno nga ungtan ni madam. Inal daw samot nga daong ungtan ni madam. At ka di basol mo? Wano dakas nga inaramid mo tapno ungtan na ka ading ko? Awan man ang kora. Oh, no kasta nga rod. Awan ti rumbag
resignation letter. Ano ti resignation letter, Ina? Ag-resign ako ni ti trabaho, Beshi. Apay mat. Kabutang mo ti boss mo? Kasano no siya ti sumaruno a pagpupudutan na ita, ta nag-resign ni Jaco. Anya? Awan ka no mo ti pakawanan na dayta. Apay, ada ka di inaramid mo akalukwan, Beshi? Awan mat, ngam basta. Yaramidan na kiti resignation letter ko. Agsapulaklatan iti sa bali a pagtrabahuak, Beshi. Anya? Anda din na damag ko. Gag-resign ka kano iti trabaho, inaanak ka. Saan ako na naragsak iti trabaho, tatang? Adumot lang ang ti negative comments iti dayta a boss mi. Ay nawaw, kanayon layo nakastatibag ang anak ko. Istrikto unay, tatang. Ay, adaya mo't tibos asaan nga istrikto. Nagpaaramid ako iti resignation letter iti gayom ko, tatang. Pagpanunutan pa yan na saya, dahil anak ko. Di ka nga agpa-apektaw ka nagiti mangmangag mo. Nang runa pa no, saan mo mo't anapanagnagan. Tang, nag-resign ni Manong Jaco. Kat amangan no siyak mutin ati pagpupudutan ti stricto a boss mi. Talaga amaungtan ka, no at dati kalukwan nga aramida manak ko. Ngumno awan ti basul mo. Anya kumangay ti pagbutngam. Asino kada kayo ti kayat nati sumurot iti dayjay at Jaco. Itayag na lang ti imana. Talaga makaunitan ni Madam Manang Cora. Kasanumat nga min, dayja adja ko. Agreklamo no mabagbagaan, uray basol naman. Nasaya at magkit di ta nagresignan. Narigat nga tati may ramraman anya. Sigurado kayo kadi? Adiyo kayat ti sumurot ken kuana? Yan tangayawan mo ti sumungbat. Okay, mapana ko ni ti office ko. No asino ti kayat na ti agresign, agdiretso kayo laang iti office. Nalawag ka di? O sige. Ituloy yo ti aramidan nyo. Agseryoso kayo iti trabaho yo, no diyo kayat ti maungtan. Mapan ka kano iti office ni Madam Gigi, inaading ko. Ay nawaw, apay kanuman ang Cora. Ada kano napatod nga ibaganakan ka. Ala, awan mo ti amok nga inaramid ko, Manang Cora. Kompleto mo ti inted ko a collection idikalman ken kuana. Sigakit di mat. Saan na ka nga ungtan ni Boss Madam? Apay nga ro da masapol nga iti office na ti pagsaritaan mi. Relax laan ko nakmat. Nasaya at abos ni Madam Gigi no nagagat kan responsable kamat nga empleyado. Adaman ng tinungtan na itay, Manang Cora. Ala, amangan no siya kung ti sumaron no. Ading ko, di ka agpa-apekto iti negatibo nga ibagbaga dagiti katrabahuan tayo. Ngamin, isuda ti ayan ti parikot. Uri agrup pa nga istrikto kan naungat ni Madam Gigi. Nasayat day jay abos. Panagkunam kadikat, agbayagak pa'y ditoy no saan anasaya at ni Boss Madam Gigi. Kumusta kan ina? Kumusta ti trabaho? Main-enjoy ko matlat ta, Madam. Magustuak launay ti kastasong bat mo, balasang ko. Ha? Manmanula ang templeyado a seryoso ti trabaho da. Agyaman unay ta, maapresyaryo, Madam. Pangaasim, tadi ka agbalin asadot. No trabaho, trabaho laeng. Di mo na yunan iti kalukuan. Ta, makanggig ka talaga kanyak. Owen, Madam. Kastamot ti araramide. Pasensya kayo no maminsan. May ramraman kayo iti ungit ko kadag iti katrabahuan nyo nga irresponsable. Narigat nga min no baybayat ti kasjay nga aramiden da. Agasem, agsel-cellphone da, kabayatan ti panagtrabaho da.
Nudad-duba, maladaw da. Nasken ang madisiplina ti kakasta nga empleyado. Maawatan kayo, madam. Oh, ato eh. Pasarabo para ken ka. Inikat mo tan ti daduma a katrabahuan nyo. Ay, no. Agyaman ako na Madam Gigi. Awanan niya man na. Isaga na mon ti koleksyon, tamasapa tayo amang rikip ita. Kasangay ngamin ti anak ko. Nay, nangalami ti buko pa ina. Pasarabo ni Madam Gigi, tatang. Ay nawaw, bayat Kasta unay ti danag ko. Itay pinaayaban nak iti office na, tatang. Kung naklakit din noong tanak mo. Ano kasta? Saan mo nga intuloy ti nag-resign? Saanin, tatang? Kat kabayatan ti panagsarita mi ka ni Madam Gigi itay. Naamiris ko. Husto lang nga agbalin nga istrikto. Tapno madisiplinaan dagiti empleyado na. Kan nasayat mo't gaya mataon ni boss Madam Gigi, tatang. Ay na, kunakto mga kaming kanak ko. Nuar aramidim anasaya at itrabaho. Awan, tirumbang nga pagdanagam. Wen nga rod, tatang. Wen, kamaliak mo't laeng. Tanupatpatsik ti negative nga ibagbaga dagiti katrabahwak. Nga uray jak mo't ammo ti husto ang napasamak. Siyak ti lugi, tatang. Gusto ka anak ko. Iso enton sumaruno, timbang pa yan nasayaan. Dagiti mangmangag mo. Sakbay nga agdesisyon. Supot mo anak nunoy anak ka. Edad ko kada pare Junior nanang. Ay nawaw, mangtod ka? Kat ada kwarta dagijay anak ka. Pulno nga dati kwartada nanang. Ngamti ko na ni pare Junior kanya. Naimimas kanumot itid ko. Sa may sa, tayo ti umuna abo nga timulak anateng nanang. Ti kayat ko, kat maramanan tinasingat agayim ko. Sa paila ko ba nga rod, tamagustuhan dat itid mo anak ka. Sigurado tayo tananang. Amamok ni pare Junior. Saan anaarti day dyan? Kanin na latta. Uraan niya titid ko. Anyang aminon tigagaram pare nunong. Kumay ko kumaitad ti basit anateng pare Junior. Fresh dag ito pare. Kapapit ko lang ita daw. Ay nawaw. Agyaman ang launay pare nunong. Agyaman ang launay. Tama lagip na nga ika. Una, tado matintinay tultulong mo kanyak pare.
Kaya't ko ti bumawi king ka, oray ti simple awagas lang. Kung gaya, at dating luto ni bakat asinigang paray. Mangan ka kaya? Ha? Ay, saan pare? Kababain mo. Awan ti agaway, no saan ka mangan paray? Mga anak man lang pare. Ano yung itinateng, Junior Lakay? Di ka pa'y lanaruam aya, malubakay. Ika, tunggal agapit ti gayem ko, ka adalata ka na ti maramanan tayo, ang bunga ti mula na. Ngam kasla nakababain, Lakay. Ay, talaga man nagparabor tayo bakay. Sipod pa eh. Kahit na kano ama subalitan dagiti tulong ko keng kuana. Ay, kasapay la ko ma. Taag na na yun tinasaya at alin ng ganyo iti gayam mo, Lakay. Awan ti makunakyan kwa na. Tauray no kas ti kasasaad na kat makita. Ar-aramidin na mo ti kabailan na. Tapno maiparik na napatag kakin kwa na. Banag ang maapisyar ko lang unay bakay. Paray, kahit mo ka ditag, bits tayaw. On ti budget mi pare Junior. Siya akong ti makamaw, paray. Siya ti makamaw ni ti magastos. Di mo manan ibaga ang mabain ka. Tas siya ti nagboluntaryong aggastos, paray. Ah, kaano nga ron pare? Inton umelunis, paray. Ito gumungit lang dana na bibang. Tapno, makalang abdamang titi angin iti baybay. O sige nga ron pare. Sigurado ang maragsakan tayo dyan. Ibak tumag kinibakakaw. Tanayunan na ti bajay para iti makan, paray. Awanan ti agbabak out ah. Uwan pare. Sige. Sumurot ka di danonoy, kan nanabebang iti outing tayo, Lakay. Umbakay. Nakasarita kong tigayam ka. Ka imanukok mo tal. Ay, kamayat nga rod ano kasta. The more, the merrier ako nada. Umbakay. Amumutal. No sa dino tayang ka. Isumit tayo ni bispring ka. Ya, lagi di ma-enjoy ti bakasyon tayo. No saan ko ang katwa ti bispring ko bakal. Naibaga mo tingin ka no abay. Wena, sipod pa'y idi kat ni pari nonoy ti kanayon nga adda dita para ken ka. Isu ngamin ti pangibagbagaam kadagiti sakit tinakam mo. Iti ragsak man kan iti liday. Uray ti kalukwan kat da kayo ti agkuy-kuyo. Ay nawa. Memorize mo mutambakan. Wena, tay sumuda ka na yung ti ibagam, Lakay. Nanang, kahit mo ka dito agbits. Ay nawaw, ag-bitch pa'y laang kat ngan nga ni awan ti maysa ang tayaw nunoy anak kaw. Libre tayo dyan, nanang. Libre! Wan, ilibre ti bisprin ko. Nung sumurot tayo, uray piso, awan ti gastusin tayo, nanang. Ay, maglagayam anak kaw. Ay, sumurot ta. Kaya't kumati makalangab iti angin ti baybay anak kaw. Mala, isagana yung arudin ti swimsuit yun, nanang. Italaang man na makapagbits tayo. Nagawid kayo matgaya man Mari Malong. Kumusta nga iti beach experience yo? Wen mare, duwa nga aldaw mila ang ijay. Naragsak, mare. Sayang, saan ka ngamin anak ka umay? Simurot gayam danana bebang? Wen, tayo nimbita ti asawak ni Nonoy a best friend na. Amumot, saan ama pagsina dagijay nga agkayam? Iso dala ka na yun ti agkuy-kuyog no kastangad da papananda. Day tangarod kat, mare. Saan da ama umay ti tunggal maysa? Talaga anak atag titunggal maysa kadakwada, mare. Makapasa. Nailaw anak alang isugal iti kakaiso na kwartak. Nas ka na makapanunot ak iti wagas. Tapno maisubli ti kwartak ang amak kanyak. Itay pa'y adi ka matagtaga ray nunoy anak kaw. Ada ka di parikot maw? Ah, ay,
Okay ka lang, nanang. Sigurado ka kaday. Nanang, mapanak man ni Jay and Pare Junior. Anya ngay ti aramidam ijay. Adalang tinapatig nga bakit ikumparik, nanang. Pang-asyo, saan kay nga agaliwak sa di tarwar? Adda ka diti masapol mo, pare nunong. Pare, ang mga nota ti extra kwartam dita. Ay nawaw, anong ti kwarta, pare? Kuwang amin, pare. Ninanang ko. Ha? Anyat na pasama kininanang mo, pare? Adda ti rikrik na pare. Naipat-check up mo ka din. Nalpasan, pare. At damot lang tinreseta ti doktor nga agas kong gara. Iso na lang ta, kumkumpurmi mo ti sapsapulan na amakan, pare. Anya? Parikot ko, pare. Dawan mo ti pangalaki ti igatang ko. Sapay nagngingi na dagiti kayat na akanan. Mano ti kasapulan, pare? Ikang ka? Ah, sika, pare. No, mano ti ka ba ilang nga itad? Oh, sige. Mang tidak iti 10,000. Ibagam kinananabibang tagpembang, koy. Ay na. Thank you, pare, ah. Ay na. Pagyamanak launay, pare. Iti ginatang kwalityon para kang gananang. Ay nawaw. Lechon ba nagpaiso ti inyawid mo, nunoy anak ka. Indiskartsak deta nanang. Mala, manggaw kay tinapoy tamangan tayo. Ay, mabit man laang. Nangalaam iti inggatang mo iti lechon. Ay na, di yun sa lutsuri no sa dino nanang. Di kay madanagan. Sana nagtao di titakaw day tamakan. Ay, siguraduam laang, nunoy. Tibilin ko nanang. No awan tinapatig nga aramidan nyo ijerwar. Di kay agaliwaksay. Ah, Liklikan nyo pala ang ti makikaarubat na nakababain. awan matyam mo kadakas ngay narabid ka. Awan, gumda kayo ti target dagiti chismosa nanang. No awan ti aramidan nyo. Maturog kay gede. Nanawag. Ikaw, Sana mabali na mamuan ni nanang ti sikreto ko. di ka ba't sumungbat? Sa dino ti papanam ko nak.
Ijay sentro nanang. Adalang timapan ko sa rungkaran. Kadwam ka day ti best friend mo. Siyak lang nanang. Saan ko akaduan ni Pari Junior? Ay nawaw. Itaman pa'y asaan kay nga agkuy-kuyog iti best friend mo, anak ko. Una, tabi siyak nanang. Adumot ti pakakumikuman na jay gayim ko. Tibilin ko manan Di kay agaliwak say di tarwar. San amasapul arumwar kayo. Tadamot yung tinaluto ama si dananang. Karni ti baboy day jay. Babalin ka di ti maki-standby, tanya balasang kaw. Ha? Oh, payakas na naklat ka nakakita kanyak. Da kayo ka di day, tanana bebang? Uno, tagtagainip ko. Ay, anay ko, kung naklakit din no al-alya di makitkitak nana. Siyak day tao, ibalasang kaw. Payakas tamat ng ti reaksyon mo nakakita kanyak. Napigsa kayo matgayam nana. Agasam, tanakadanon kayo pa dito'y tersenak at medyo adayo ti balayo. Na, kat sigod mat. Apay ka day, wanana. Ti istorya ni Nonoy idi may imutang dito'y tersenak kat masakit kayo kano. Anya, awan ba ti mariknak ang nasakit iti bakrang kautanya? No kasta, nagulbod gayam day dya anunoy? Ibagayo, tao may nabayadan ti utang na nana. Inulbudan nakpaykit de. Mano alawasen asang imay ni kumparem anunoy dito'y balay lakay. Hamangan mo busy lang na jay. Malo bakit? Ala, kumusta mo't nga tan ni Nana Bebang? Dahita ti santay nga mo bakit? Saan mo ngayon imay ti kumpare? Tapa kumustahan tayo kuman ni Nana Bibang. Lang ti silpon na. Ay, anya nga tano, mapanak iti ayan dalakay. Mapan kuman kumustaan ni Nana Bebang? Ha? Ay una may mayat manan bakit? Tapno makitam ni Nana iti personal. Pare Nonoy, Nana Bebang, umayak man. Sobrang ka, malaw. Ay, nasaya at mo, tanaimbagan kayo, Nana Bebang. Adainyag ko aprutas para kada kayo, Nana. Ay, nawaw. Naimbagan. Wine, madi ka numutirik nayo, kung ni Nonoy, idi may iji balay. Iso nga inik ka nila kay iti 10,000. No, sa anak nga agbidot, talo alawas ang tinapalabas, Nana. Inikan ni Junior ni Nunoy iti kwarta? Wen, Nana, tanging ginain ka no amakan, tisapsapulen nyo. Nasyan nila kay, iso anang tudlatan Ay, naglokon day dyan, Nunoy. Sa anak mata masakit. Apay matakas na ti ibagbaga na day dyan taaw. Iso matlagayam aparitan nakarumwar. Kumusta da pare Nonoy kin Nana Bibang? Bakal? Inulbudan na ka, ti best friend mo lakay. Ay nawa, saan ka mawatan bakit? No usaran na nga iti 10,000 nga inted mo kinkwana. San mo't gaya mamasakit ni Nana Bebang lakay? Anya? Wun, day tatipod no. Nakasarita ka mismo ni Nana Bebang. Iso akasaritam day jay akong parem. Uray si ka best friend na, ululbudan na kamot gayam. Naglukon day ta pare Nonoy. Na, unak man nung nakaturog kayo nanang. Sa dino tinagkapwam katrabien si Kanonoy. Di talaeng nanang. Imay ti asawa ni Junior anasigad agayem mo itay. Ni Malo? Ay nawaw, ada ka di pa'y daduma nga asawa ni Junior? Kanya ti may naimbaga nanang. Imay nakpinakumustaan taimbagam kanumat kanakwada ang masakitak. Ano kasta? Wan!
Itamat laang, masiguradok anay baga ni Malukan ni Junior ti kalukwan nga inaramid mao. Ah. No nangus-usaram iti kwarta nga inted na ka nagrason ka pa ya masakita, nagloko ka nonoy. Paray, agsarita taman. Pare Junior, sorry. Nagulbudak ka. Sorry nga talaga. San anas sa ating sing naramid mong? Kasanulangan no pud na nagsakit ni Nana Bibang. Pare, kamalik day jay. Saanin ang maulit? Talaga sana tasan ka nga ikan iti libre. Bayadam lang ti kwarta nga inted ko king ka. Manyamag nga taati ng usaram. Pare, gusto ngamin. Naaba ka kiti sugal. Ay nawaw. Iso maglagayam anang bayag asan ka nga imay di balay. Busy ka maggayam iti kasusugal mau. Pare, saanin ang maulit? Promise. Bayadam nga ti kwarta nga sinayang mo iti kasusugal mo paray. Saanin ang libre day jay pare? Libre ko ma. No sa anak nga inulburan paray. Ngam insugal mo lang may. Iso nga ipambayad ko king ka na. Pare, awan tikas ko ita. Naabak amin. Nailaw anak na talaga iti dayta sugal. Pare, no kasta nga rod, sumurot ka niya paray. At dati parami ko king ka. Tapno maikwits ti utang mo. Lakay, kasimot ni kumparem. Nabambanog samot ten. Itay pa'y nga agkabkabiti, sapay nakapudpudot. Basol na mo lang nga bakit? Asino kami tinangibagang agsayang iti kuranta. Inraman na pa'y kiti ni Nana Bibang iti kalukwan na. Ay, sa bagay Saan nga agnakam tigayim mo, no saan maikan iti leksyon. Amangan kit dino, ulitin naman ti agulbud ken kalakay. Gusto ka bakit? Uray na sigal agayim ko ni Nunoy. Saan ko akanunungan taramit na? Uray inted ko lang na kwarta. Saan ama iparbang ama pa na isugsugal po ma? Una, iso bagbagaam, lakay. Amok ni Nunoy bakit? Saan ama upay day jay no amuna abasol na? Pare Junior. Salpasan, pare. Very good. Witsta na, pare. Awanan ti utang ko ken ka. 5,000 lang ti bawas taang. Balit dapat ti 5,000 nga utang mo ka na pare. Ikas mo tinabatay. Pare, amumatan. Naabakak nga rod. Awan tikas ko ita. Ay, saan ko na parikot da ita pare? Noon lapay ti paramid mo. Anong sa ngaramidanan, pare? No apay nga may nga inturid mo tinagsugal. Anyat amom no, linuko da kay jay. Bale, pare. Sana na maulit. Amok kita. Doble ti banno gamarikrik na kita. Tanasayang lang ti kwarta intrabahwak, pare. Ay na pare, no saan ka lang nga bisprin, ay na. Ang mga no nakaraman kan kanya. Pare, napakawan na ka din. Wag, napakawang ka. Basta itrabahwam ti utang mo kanya kanabatay. San kun nga ilibre, tamangan no agrom ka. Yung di mo ulitin ti kasya. Di mo urayan ang madadahal ti panagtalit ko kang kaparay. Tamangan no makalipat ak delikado. Wan, pare. Promise. Sana na maulit. Nailaw anak lang nga talaga, pare. Liklikam ti anyaman a bisyo, di ka agulbod ken di ka agaramid iti kalukwan.